ท่านมิโตใกล้ให้บล็อดคาสเตอร์ส่วนก็ตรงฮอวีกับดรีมกับสัมตาที่นั่นนี่ดรีมค่ะให้ All India Radio คุยใกล้กันก็19ใกล้เจเนอเรชั่นที่ไทยฟัง Love Story ก็นะมัวกรอบิจิตาใกล้มิตาบิจิตามังอีมิตาอีก็จะเท่ก็ตนะใกล้ Red Rose นะ Rajesh Khanna ที่นามุนเนมสังกัดทุกิสนามกันเขาที่นามุนเนมมังฮีโร่นะ audition สุปนี้ voice suitable สุมิกุลามเกสัตย์Number 2 kate boy suitable sumoni written test nai written test paina thum kade mai tu jang sam ka kai sin chubo mi to kun apa kamson ajai pu kamson ka khulong de bam merna mai te senior sun bam to ka khon nu gai the ka jam tun ka jam tun ka fo hwai tong ai ta pen khong ni apa dang the ji mang tingan soi mi ko lok thon chang gun kai mi kan ting sei kang ko tana akai khungina news ke na kai me pum translation ka time limit nai to Heruk mai ne duty jam pose material ka arrange suda kha heru to krna tu suda bo sam gang khoi taw kra news gang the ma urgent chabta tan ni urgent hai update sum gi sai to Jung television zara ba mai goi da thon ri we asai Saturday interview ma mai goi na khapu mo na ba me ani goi to radio to announcer kha kuma kho ne thai nu mai kam hai kuma thai pa ti kho jina kuma gaw gaw ma dong the mai goi na ri cham kho patun kum gaw kan thi ne thon ku the ne dong tin ka mai ka kan ta rai ba lo na taw ni office ro gang tung ne dong ma sa lo ne ko wa patun da thai bang mai ha ma sai na gai khon ne kuma patun dong zan kuma thora mai jo na ama apa zan kuma tampi do ni thai ni kai khon mai patun kai pi zan na zan gum details na kuma sa lo patun sun ko le re ma ko me ka dok sa mai sung TV re na kaw na anu hai kung tang cham ge karam tho anu hai paina celebrity na ma ge khotre na paina officer na ma ge kumi so ti to paina nuai me ka gan hai ku me he interview la kan ti rom ta ka ngam mak da sam ta te kai sung TV te thaurai reung sinai thum ko mi da bo me kun da tong jan nei kum intro sui sa ta me go ina to Shivaji ka mai dang sa na the ki tong certificate name ko to ka mai Shivaji ka bui na nai te ko ama pa na pon ko he kai gan ta sat sap da te tu mi gam de ai na charuk su mi the ko kai pon pa mai sa pe da te polom lam jal morang khung ka bui khun na ni ko kai ko imphal ko pon dum te na pa hai engineer su na ma ka the ama housewife su na ma ke ma ka the ku na taw ai he tampi phang te ku na kham pui sam ta te kai pui jal na kiwlang du gang mai tharong imphal ko thangmai ban ko bo mi the mai ka na taw hai go me nyam ta na ram ka tan bo me kum than me ton designation sa anu thok ma ge kum nei ai na kra sam da interview la ge anu hai kum tang chang bar ge sa me tu jang sa kan officer jam rank ra ma ge hai traina taw sa ko pri la ko sai to atong just All India Radio ko kai ka bum section ko experience na mi nga sak ne de pri la no mai ko hai king ba mai jaw mo go ke na kho sa ton salem nai pni na ko lo o sa me sa ra ni te da sagan kumna All India Radio ko hai ni da wi thiak bu kun num jo to mai ta kuma sa lo ko ngai mai hai than mi to kai he broadcaster sun ka atong hobby ka dream ka sam ta tan ni dream ka he All India Radio ko kai ka gan ka ko 1975 jang khong ta chap cham exact time ko hai news park mai pu ka Arnab Mukherjee sam ko jam vocal ka jam presentation peng khaw to kum to ai to than me tong to san professional sa gai ke te ki success to sum tong ni football ka national player manipur jang tingung ka thum da represent su the ko la hi me khai certificate chu kong ga ma ge ki to manipur ko galong ga da san ni kum ka khoi kai tingum pum hai children day 14 November ko wa art competition su mai kan ko hai ka Jawaharlal Nehru art competition gang ko ang prize phang tan deวันนู้ฟาสต์ต่างๆเนี่ยโตไอ้ตั้งแต่เขาก็ไม่ทราบแต่ก็ลาฮีมีแค่สาจะเขาก็เลยนะไก่ก็ปรีรวนทราบแต่นี่แต่เดี๋ยวไก่กล้องนู้นถ่ายไปแค่กล้องกินโตติกิโตไก่เจเนอเรชั่นที่ถ่ายของ Love Story ก็นะ
Magro visita kai mita visita mang I mita ai I ka jaw the ko tana kai red rose na rajesh kana tina munen sangatukis nam ngang ko tina munen mang hero na pui te ka beng ta hang patna ataw artist sang tren ka siam tak mai nui mai free nai te ko de no mai ko tin jai mai sai ta kai fast blood na rambo ka som ni hai mang ko kin na hi ka jaw ai kun na kai mighty Himalayan man king kong infant kisna ko nung ka te ka jaw ni ni ko mi chu de kita kai guide mak tong san sim sam ta ta ni hai sang ko feel ko tal tai guide pung cham rong oja guru mak roi na ai sap chan tangam ma khe kum na taw radio khrin ta ka news king o khrin ai ka jan khan tu mai atong voice sab ta ni voice me ko ni king tong nung mai me the profession ta ga ni de ku khan kan ko ai 2002 jang khong the exact ta time ke 2002 April jang ko radio station Imphal ja kabum section kang mai sa la ni casual announcer la ni sa ta apply su da tu nge sangai ko na mai apply su min gan ko cham ge sam ta nung goi dilau mai he exam ko ai kum supung he kum sung thodong mak tong kum bam dai no senior no ko chat kum suni cho sam chung gan ko audition su ni voice suitable su mi ko la ma ge sa the number 2 khate voice suitable su ni written test pa ne thum ka de mai tu jang sam ka kai si chu bo mi to tai me bengali me ek tai ra sa english sa hindi sa ai so de to kai kabui rat ko translate pon na sam gang hoi pa ne kung to mai hanu ping hak na pa na 1 week sang kon pen karam na ne interview su ang te singai kre na written test pass na audition sungan ko wai kai selection su ko tung the ja ma hai ta all India radio hai announcer ka su hai interview hai pass su thi ni ko training to bi thak ti do ta ne ko live tat ma ko ni training hai ti ro ma ge than ma sa sa to jang som gang ko wai anu gun ma gang ko to all in one sa beta te ka gan ko te kai jan pan ko labai pai news hai ati news pa pa interest nai tong atong vocal hawai ma mong ko nge tang clear sum ko ni kitai ka hawk ni kun apa kamson ajai pu kamson ka khulong de bam merna kamai te senior sun bam de ka khon nu gai the ka jam chun ka jam tun ka fo hawai tong ai tai pen khong ni apa dang the ji mang tingan soi mi ko lo thon chang gun kai gan ting sei kang ko ta na ai dairy sin apa dang to ai ta dai pa na kum ai gam gan ko ran cham to mage karam to mai gan ga tai sambam ni pai na ka tong student na khong to ko mai je na ai gam gan na pa nang dong dum chut ke aspare ai sai ri gam ge ne ga ti nang gam mong ga ti sana ai kho pai na ti chote karon number 2 da khre na taw jan pan ko ta ram ga ra mai po kham gon mai pai na ren ding kham sabam ha ka tong translate sum style na kin hawai to ka hawk to ai ren ne kunai ta po khong kina news sum style ko to ai pe na kanu hoi na imitate sab ta ne pai suang the kuna ta anubhav me than me sau sai te generation ka thum the radio ko bom me tu jang cho sang ngang ko 2002 jang ko ngang to german ka se me kai web back na kai tape deck dai nai na ni ke set kai thau ta galong thai be gan dai nung tin seniors man thai me tape ka pa gi su ma di dai me di them nai na ni ha dung recording su to recording sung ko soi gna sai te mai the mai ban nim ngang de mai jong ka pa handar kina rewind system rewind sung mai ba kai ke jam number thila back phana hoina ko recording su gang the second generation tin advance ma da na compact disc ni cd ha cd gang the taw gang sa to cd ke taw ta nam da na ta digital jing gang da tung cd sin chu tung to ka thek bai te software ga gain phungang tung to kuna hey chen su pu ma anu ko pa ne hedek su tong ni samanu mai ta da no mage so mi ka hawai khang ka gan to pen la ka the taw to hai bam me na ataw ka lai me generation ka thum ga ngam ka lai me ku ma sa lo ga ni da ni hai de ta bi thak gong bo sa me da ni ko ataw no renew hen bo tat ka mai gan ni dai to ko experience the digital era ko ba me experience ko sa lo mai hai ka thuk min nu ngai tong to ham to khalbu kha na tin kai sang ni ham to creative de gang ren to kum bo sam gang ko artist ka da kai music recording sung ga paina seriousness nai to kum da anu recording sung ma anu engineer ka ram ge de ke to anu recording sung ga anu ke da paina me to hanu ma ge han de ka lela yam de na ka quality gat pung sam ya check sin na soina mai gan je check sin de ta ko law mai da to
second ko CD gan gang da mi ha CD gang mai nu charai pangamina tu jang CD tu kai computer gulekin edit sunu de sam gang to ti CD ko hei loksang nu mai kai li sang nu mai ha mai problem gang der na CD ga ha bang pani tingum pungu tam sam kung din scratching gang tu to mai ta kai tu archive tingu ling so kin ga nai thu long no file long no gang gang ko mai ti kung taw to kai AI juk thil bang ko ni AI juk digital bang pani hai recording chu lockdown gan ke na chiksem nong we na sam ka ba tu gang kra ka hu je experience re ta lockdown po thai kin thai ting gang king kam long gang lok su lon me kum thek sum sam he anu engineer na ma ka tu na kum jam expand on to hainu na thal le ge sur ke ta lok su li chi ling to karam ba me na kum na khal ga le khal hen sam nu nungai ngam de le la ma ju ka nu anything na thing ni tang na ko ni kum salo gan de ki ARI ko good right we don't first life da we don't experience de ni on air da we don't experience ni kum salo ha he nungai am khate thalbong ko chen na ken interesting pen sui sam to ta nu ko chang ko mai kan sanai go le no ni anu same base ko wa ko he a to interest na kai bo jin jai ko ai selection chu te sam pa ta da me san ni news time ko ni sa nungai na to ka sangai dang pa na kai microphone si me kai rong thai me college ko university tung a sa stage ko pan sa tung da ko tu ping tu ma ken ni to gu cham nun thai news pa to ting ang ko pa ji pangam pre sam ko me tu na na ko ko penic tu ma ke ko the first day of broadcast ko we news anu go me kang ko we ai lei bong khong i tho lum me news direm duty direm ni ban program ta to ko ai nei ram pak tha pe na ham to atong ka hom ka to so sei mi si time ken ni ma pe sei hak na sume na sai ti ken nu gai mi si to time ki king bom go dai kom de ka kho le lam to mak ne ta kuma ta ka tang ko ai thai lo ni me hai ai ri chu me gan ko hai kuma khat ko ni kum chu lo thi ni announcer radio ko announcer ka chu me ha tan ka long tan da ban dan ni sai na ni translate su mai de man sai da show khat kang hai man sai da ka chu da mai announcer ri ro da su ngam me sai na mai he to bi thek su dong da ma to bi thok to bi thek handle su dong zo de mai de ni kum sa ma he ka ho tharo phulna translate lang mo tho sai ngan sab ta te sense ma ge kai ka bui mai all india radio info station thong ka bi section ka news section RNU na ni regional news unit ko ter kono printed from it la pan the lar ke na english ko gang the ne kai ka bui mra ka kai mai pum on translate na tha ko mai taw labong ko private channel nun thai me ge ko to time to general nun to kanu kan translator na ngam na ko me jang kanu na some experience na bum ma puni pote soirang mi jong ka sang ka to akai khoi na news ke na ka me pum translation kan time limit nai to hero mai ne duty jam pose material ka arrange su da kha hero do krna tu su da bo sang gang khoi taw kra news gang the ma urgent chap ta tan ni urgent update su mugi sai to nu mu to labang go prime minister ado ma puni sangam ma na news compose roi ngam te timing set sungam te pan me lu ke set sungam ke na news a good na jai ko akai lei ka ho to 440 program ka ho ya 420 jang ko me gangang no nai na mai gang de pa na tension na me ka ju nai ka ne te ngam to no eren su broadcast su ko ne kuma ata na radio sa me ko de to audience nun da zao na chu mi na ni kuma listener nun da the we take captivate su dong ta nang kon nun ni impact lo hong da man sai ko listener nun impact lo hong da we take su dong ta ma de ni sa mai he program schedule subam goi officer nun ban ke nai karam to program hin nu gai ni sai ta ka the ano mai ka than ka sieng bang mai kuma te a sai do mai kai program he tin bai mai nu gai de the sam kan nai kuma taw than sa pa de lai ko to audio ne belu nai to taw dai thom ga mai new era ko visual ko tin focus suk gang ina ne tin sense kan nai krai nai kum chu de to radio kingbam he to bi kingbam bo sangwang ko tin a mai rang tin sarong na me sam ka ba to ta private broadcaster to kain sa tong nam ge bun sa tong nam ge de to private broadcast nun to hawai ga sangam mina khotre na katum na sangam mina asai pa ba me some incidents kala kading sangam mina anu radio to ngam ge na karam to to boiso sangwang ko ta any accident ka any tuska pan megan ko wai concern DC concern SP related official
accurate sum paw pam ge to nu paw panum ge public broadcast num ina mai the collection sum gang ko galla na kum the private union go to ta khat kabang go sute sam sum ni la ni sar kin if soibung kon la kon to tingan ta sorry no ina all india radio the kum mak tong kum the paw tin na program tin delay sumai mi ha kum thakum sa to all india radio to direct side chajik de sam kum side ge to all india radio once broadcast me to 100% sum pote sam ya kum me the time no to radio king gai ban ta ke na ma ta radio king gai bam he sam to ma te ngi ni tat kan mai ka gan thore taw hai radio king mai hai listeners hai rau kai ni gai ke kum ka khat na chang khat na ko bom bo to kum su mai hai ka gan khaw ka tu kai tu sane nei audio re visual ni labang ko tv ngam ngam ko visual na bu khat mai gan nai kum chu taw hai masai ka go ni de tuna hawai man zawni nam ge gan hawai man zawni nam ge na kum tan gai me zawni gan nai ka rung ning than me nu ni gan nai kum na radio hai accurately sa me thai ka mem sai taw gai thaw de the bu thaw te kum jang khre na khabar pa kong cho radio phong chanai ma khai paw nuk ming gai sa me ju ke palin ani kum taw hai law sanom ge ka na san gai de me khalana taw infal jang kai ka bui mi jam taw tho khong gan tin karai pathe lei to khong de ni leg dai 440 so me ta khong pung khau the 20 minutes program me kuna me goi ke king lawo karam to video king gan khawai ai le su thai me sen sim ram ge ato na ka sem gan ko etiquette manner ko ka sem pom gam paina dai me forum ga platform khale sarau ni kuna thok me prominent su mai na kai unsung hero jo na ba me ko expose no me bang ka de hero do kron le su chong gan ko khawai akai ja khna ra mo mai ningting nai me aju gang sabam la te king chui king lo se to na tong gai oja khale sam ke video khai ati la ra wo kun taw youtube ko na live stream pabam tung te kun paina ta mobile no sinchu bu gai the kun jang ko na radio phung na tanang ma puni na youtube pata live stream da jaw ne jaw kharam ke king lo ke ne gai me saka gai go he kai jat kan sun ka dai sun ka ja tha gai me la ko chang ko sam he promote lo ni kuma ataw hai 20 minutes na dia no ro me ka pui khung program ti ma me hai ni hai lung ko hai on air ta bam no ne live ta bam ko hai technical issue ko ko mai or announcing so ko me la lo de we take maintain de we take manage to tong thai de ning me hai kung hong mai the me hai kung hong pa na pa ka tu bom tung thena taw karan jam transmission 1 2 no gai transmission 3 gang gang hoi mai load shedding ko me ko hu de ke taw ke na feeder change sung gang flat ka khon kai noise kam ya pakatop te anu engineer nu complaint su te ki duty sang phungom gang evening ge duty lo inja phungom engineer kai complaint sung gang noi tina neglect sani ni churom ga tong kum kai program gang khon nei tin nu ga me ga be pate khot ta live te bom gang hoi la bom ko mai milap te news pa bom ya mai mile ta kai thak nom ge karam to ta bom me second ko din kai radio jam program ma kum next program gang te kum pa bang the mai mi bom ne kai pho tung pa nom ge na ka mai gangdam gang mai connection mai adjustment su mi adjustment su ngam ge saita kung ka ju palena ku me to pa ne lela me to pa na phe su the ma ta show khal gang hai to we take prepare su tung tha interview ko mai nga bai bai mai ni mai hei lai go to kai tong hei chap sa me pek sai kai jat bam gan to nungai si ta to kai jat kai ka bui mei ro mai sam ja thai all india radio infal ka bui section ma ke kum na tai sam bang mai ka hu to kai bi nun slo du we bi ke ta ba ma ke kum na time sin ne time sin bam tung to mai tung hawai hen kang ai kum thek su ko sam ngai kara time ke do kum lo to nu ga gang so sam gan tina chara mai pa kum hawai na ne kum mai gan to mak tung to anu senior suman ta nu ga nei gan thum ba me rena ka gan jam kai season jam sam beta tane pon di khater sunaw ne gang puni chana ne me program nu ka siam the 1 months ahead ka siam gan ka kai to kar ga gai nai de expert pai nai de ki to kai tu chane nai hekum lat na sarawo me go ka radio program sung sam gan ko bai tu chane nai tina akai sabo me he gan ko bai pai ne belu nai la ro to kanu yes accept nu me ha accept sun law pre na kai to kar phung ke pai ni lam khale ko number 2 to kre na lu lat sol nu gan ko bai to kai lu ka the ka thum mai modern song nai the devotional nai the ko na kai folk nai kun devotional kun to pai na kange artist na kun kai folk jam chap lek tong song gang kang khoi
thai bam pani solo no mai kumai phu le lam nai te kon modern song na ka gan khau te pai na nai do ding da kina thak da ai kon tin modern song fluctuation san nai na kumai jang modern song gang de gang mi to ki to taw gang bu we modern song ha artist phu gai mi da ta kun ka go in ta nu na adjustment su te ya ataw ani go zat ko hai mai gang raw sa mi ni kum sai ni lat sa lo sa gan sa lo mai hai to be out of topic to de ti ne to be hang ga zi bo to be maram hang ga zi bo kong ga we lat sa lo zi bo mai mai nai ne ni interview mai he ai sang to adik thro ma ge de to atong opinion hai kum khang ji sa mai ten de sa to ni ka ba to taw kai all india radio central jam bam puni kum phi sam gang ka sem gang pa ne lawina phi law me thelai na ka ren pa ne expert mai phalong to dalong to tawsiam to bom expert ka pilana ni te sa to mai program ko sem gang gai than sa pate taw chingnei dor na phalong to na all india radio infal station kai rikina kai dar gang gang bara u takte tum jang nu mage jan ka man khangina kun fi lawrang gang mai khana the number 2 to krena ai to taw professor bom ni akhang jong senior expert nai de kanu saro sadate hai ka miss da te la bang to kar ne ko senior no na phaisa ta na context na srodam gang ka anu to tan te na junior no saro dro sana program he kun suna la na nu he to kar phu gang ne ataw radio announcer ka china visual ta tv ho le presence mi to mo ngai bai na ni hai to be kena mi te kuma salo me he ai thai me ka saro sai to paina khina de ya labam to taw gai to ka video ona ka visual gangmam gang to editing sunu ma chance ka paina na ta kai radio na tabang program ko go he live la ne dina second ka manu mage soim gang ka hem nu mage kat su ma ke khot if tina juniors ma khla sa soi kun se te ka khau hoi tension nine sa ne remaining minutes ka jaga program hawa me ka ju pak ni na kun mai to ka khona ba bom tung to mai lai khongai sarai khongai sabam ni to atong jong ding to audio jum subam puni all india radio broadcast ma paina ku academy section ban ka ge nai na ataw hai more than 20 years ko ma tan mam thine all india radio ko patun to experience ko ni hak mai on air da ko ni hak mai experience ko na mana sujui lo mai to nungai mong mai ko mai hidden experience ni kan ai mina ko sa lo nai ge te ki to ni tin de ta the mai free ha a khau pa ka tung the mai ha tham sa ko ta kra generation ka thum sam hi tep de gan ka ba anu go mi ke ting sa mai gan hoi te around 1.5 years bam ni ko mai he kai infal mai gan mai fluctuation pai nine gan na mai tan ka ke se kaning mi speed cham tamang to pin tak pai nai na kumna mai he kai subject tong lu lam lo lu the ta patbam gan ko bai mai tan thok tong mayang phan thre pagang infal pagang mai kanai gong mai tan thok speed tan thok karieng ka pin tan lang ta ka tong ni lu heimang de sonjor bung ka tum se pai na chamdin chuang de lu kai pai poi na sonu kai pai poi ka thung ka te kho to anu na ka siam na samna de silute na de padam ka mai jang gai to kai poi sem lu de ni kum pa na ma sai te nei ka the anu to na tension nai bang to ta ka mai pingu de lekin samna de te ko mai de speed cham bang to sem lu hei kai pang pa pak kum khan ti mai gam ka kai te tension nai te lu ta pak the ni kum pa te ka tre na kai nei le lam sa dai ngai me sa te ki to mai patang experience ka to kai na ru na if taw to kum da bo taw ai gan sa ni computer gan ko to kum do gang ka galaw nong sa ke lai thok na me te no sa de mai section ko de ka section nu ngi de sim pa ni ga ke pe na ta ku mu sa taw hai kai hard drive ko computer set ro thina toker ke le la na recording class sa kum na context na la gangam ta pa final edit log thina lawom he desktop ka icon ka sem na ka folder sem lawom po tha no sex sude anu kim thingna de ke surwom po thai something kai ma sen na din ne duty ka na studio ka ran chin su thong mai ko in time to jong ka karu ran ko dialect time ko in tabam studio khanu la to to lawdu bum mai po thai folder ko lawom po ka sai pat khang ke lawom ya je ana kai program gum gang folder ma bong khon to how to sort hon wa mi sort hon ma kum the tu yang program situng le ma se le la phot ma nai na ku mai to wi jong kai ba wai me client 1 ko 2 long ni da phu da then ni thau kum kha lo ke nai na
lau mai ka ding lau mu tung to mai ke chan tung to ka tong previous talk ko nai bo related topic nai ba ku phu do mi just second pa dei bu phu to tension ka din ni kuma ataw hai all india radio ko hai ni rock mai ka bui me no announcer ma se azu do thu nai bo to hai ka he casual lan the to casual assign sa the ku na ka ga me gan thum tu me ga ma dei ba me ta to tu ni kuma ataw hai interview la mai live ta bai mai ma sai azu hai ariu gan khwan thi na ne pato ne ni kuma ataw gan ko to ataw zuk to celebrity ko mai kha interview la ne ni be ko mai nai ta kuma sa la wa gai the ma sai jan sa ta sa taw mai nu phu ni punge gai si nai the sam tu jang sam kan taw akai paina lai nam ko taw celebrity sing pai bu thok thi na ni bu thok thi lai na anu paina karam ba mai kai google ko search ba mai youtube ko phu mai na kai te ka do sa mai nai na contact number phang na nu ren request ungam gan ko ta sabam celebrity ko kai nera nu ro sa mai jang khoi ung te kuma sa sai bari ni kuma no ngai ge khapnyang mai su na ni announcer akat su khang hai ta wi gun je ni thai ga ba tu wi gun ga ka ge nai bo personality ka ge nai bo sa mai de kuma sa lo ma advice ti lo nu mai ta thau na ba me announcer su ni na ba mai goi ga ni advice ti lo nu mai nai ta kuma ti lo bo ko wei khamleng me sanim ju na gan di jang khre ni advice sang to I think am pra ke suggestion to srong na me kuna video ko gun gan ko any kai audio puni visual puni presentator sam ya presentation ga sum sam paina kum ka de mai kai na hat de khan ni de sor ha kai thura ha la chui lam sa kai ma se na gain ta le na thura la chui mi ge sai ta kai ma se na jang condition sam ka sam mai na sani te kum na ta kai hai jang ka do sam na sam news pam gan ka wei a kum kingom ga anu ke pathai me ge tada na hai ma uja guru ko cham na khatrna me kho nu gai ma pani ka jam pho twin sam nai me pa sui paro khang nu bom king bom ne na ka sam le ka ba thai na tak du khang are sa so hek sa re ka ye ka ba thai mi to king bom nun te king ni gam re nu ni gam re ku na mai ta economic tam political tam sa me tu kong kan sin chu ni wa thai ma thalo mai meaning thai la na ka translate su me pa na ge na ai thai bu thrat na translate by na halor ke la kang pro full sentence per ga ba khoi ni ki ta nu mi nai ne he kum soi ma surok tho kum ge ta ga radio ko king gan ko tu kum sam kan thau kum ne voice ne du ga king nai ne thau kum ne sai jam ka bi su mai tu important nai bo king mi nai thau kum se radio program ko tu program no ngai ni bo to ni time future time nu nai ko thau kum sa lu tu na khon nu ngi nai na kum lam ka bo ne kam mai ma sai jam lun chap kum na lungning ke chap kum na ka mai king ni mi bye bye na ka go in 100% satisfied sungam jin to anu taw tan ba mi hei ngam me kam da nu sacrifice mom dung the ka tuna khat sa taw ni ni khala na anu taw sen dui ka nu tan mom tung na ma ge ma go hai bang de sen na anu mai ku mai tan me sai ta number 1 ko sacrifice ka ge na ni sacrifice su ma to all india radio ko gungom par ge tu jang anu to regular ram dung to number 2 ko kai punctuality pa ne ka ge na punctuality plus hard work sameta akra sarai bam te generation ka thum change kom ga hard work ka jong to thuine tanga magin ni heru tu khoi kai buro kai ganda galaw ganda sam ta ni mai sa khong ha etiquettes menara paina ka ge nai video broadcast so isa pade kai colleague mom pande officer mom pande me ga ni jena na kai sa khong na ni mai sum te pain ka ge nai the kumna ta mai go ni ko message kumna sa to o sai to radio king making thak lo re ka gan khongom manu we sam to accurate nu king ni sa te radio the kun the program hai ka gan thailai na kai subject tong thai me ke modern song time som na gan khowa te kum bo samang ko babam ka bam ko phuto mo mai hai radio station king tong mi nai pni dai thau bom puni karun homo puni tong king ni mai na promote suni me ha kum na radio king gan ko pani papani ka na kungdem kha sao sai to Ladik time ka hu sak ma ladik time than me video hoi 24 hour mai pum dang bang ma mai masai khatha mai pui sar ko ne ka to ko nak sem ngan le la pra ke mai te pai sum ngang go ka gan sin chu nai te pum bon gai nai te le re su hai nai te sai sa khong nai te lu king nai te ka go ina radio phanga me sa me ya me sa to ni te tan su nak te ko ma ka tang ko ni hai king so bu ran na radio ko ni tan bom ngam mai studio de na chung television back thang wan da go best wishes Steve tang te tum ko ngo in karo ina chung promotion na king ong go itina seng jun to pang lo in la kang sa rong vai king ong te tum ko te
Asai tong interview hai thu hai tun ru na ga lo the ka tang khoni guest gai kan ma zu bu na gong bani nini goi dong suggestion nai bani comment section ko da ko mati law na ba mo asai kan sunu tu mangai ga di ye